بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا خلق الإنسان من نطفة أمشاج يبتليه فجعله سميعا بصيرا ثم هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها من النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puasin pagsarang sukul na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, yari ni sabkitan yung miyawot pa waktu ini. Waktu doon haon maaon in pagwasiyat antara singkitan yung hatungod sinaagama sampai kato sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Murah-murahan bangman papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala in waktu sin kita niyo bihayaon sarta bangmayan in pangadjian hikatukba sin kami hamarum ini mahinang palsabawan hikasung labi aula hikaganap sin pagmabuka na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga mas tay manggod sin ako harama Islam asal kiya ingatan singkitan yung katan inbunal to din Allah subhanahu wa ta'ala jimanji pamangaipon niya bariman amin niya magad hakawayaan niya sarta limalayo dahin ha mga piyanglangan niya injanjian silay ni sin Allah ta'ala sin tampat sarayaw-rayaw tampat lipat manglipat ingkasan nyangan halaw niya amo na insulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah subhanahu wa ta'ala hamarum ini takitakihon na to in kasipat-sipatan sin sulga. Amo insulga mala aynun ra'at wala paki kita sin dua mata wala udhunun sami'at wala padiurungog sin dua tainga wala khatara ala qalbin bashar iwan wala panapasandong ingkalingkat atawa kaning karayaw niya sin jantong sin manusia hamarum ini insyaallah subhanahu wa ta'ala sumabot kita niyo din ha mga hadithin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawa kan din ha mga kaayat-ayatan sin mahasud ti Allah manunjuki hatungod sin kalingkat sin sulga amin tiyaga masiyad dia sin Allah Ta'ala ha mga ipon niya. In Allah subhanahu wa ta'ala nagfarman halong sin Quran niya yan ha suratut Taubah ayat kauhaan tagwalo. In ayat ini manunjuki sin bunatuod in sulga amin yaangot sin katan manusia puas sin kamatay nila in initampat tiyagama siya dia sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga ipon niya bariman. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa'ada Allahul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha
wa masakin tayyibatan fi jannati adn wa ridwanun minallahi akbar dhalika huwal fawzul azim. Kulang maglarin makna sin ayat jian-jian sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sila beriman kausugan iban sin mga beriman kababaihan jannat mga kasulga-sulgaan. Amo in sulga long sin mahasut ti Allah tajri min tahtihal anhar. Yaon imaanod-anod in mga kasuba-subaan halaw niya. Siya dia tiagama sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga ipon niya. Wa masakin tayyibah. Iban yaon dun haon ing kabun hastana sa lingkat-lingkat sa rayaw-rayaw paghulaan si manusia. Fi jannati adan. Wa ridwanum minallahi akbar. Ibanin sa laggo-laggo madawhat sin manusia adlaw akhirah haadlaw mahuli mapuas man siya makasud palom sin sulga amuna in madawhat niya in rida atawakan ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala dhalika huwal fawzul azim. Amuna tulong sin mahasud ti Allah in sa laggo-laggo daraugan atawakan paruntungan sin hambuk manusia adlaw akhirah. Inayat ini mga mas, tay mangud sin ako agama Islam malano masawa. Sinbon nato din sulga, inya tiagama sin Allah Ta'ala ha mga ipon niya nagmamarayaw kaniya. Tiagama sin Allah Ta'ala ha mga ipon na maratsaya kanya serta nagmabuka kaniya. Day naman habang sa manusi, day naman habang sa kausugan, iban habang sa kababaihan, bangyaon in pag-iman doon kanila, iban pag mawaga marayaw kanila, tanto sila'y ninjandian sin Allah subhanahu wa ta'ala jannat, mga kasulga-sulgaan, amin lipat, manglipat in kasanyangan tiagama sin Allah ta'ala halaw niya. Law sin hambok sahabat, bi'anakan Al-Hasan radiyallahu anhu. Sa'altu Imran ibn Husayn wa Aba Hurairah an ayatin fi kitabillahi tabaraka wa ta'ala wa hiya wa masakin tayyibah. Faqala sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal qasrun fil jannati min lu'lu'in ila akhiri ma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lawsin Al-Hasan radiyallahu anhu naasubu ko laong nahi Imran anak Husayn iban hi Abu Hurairah. Hatungod sin hambok ayat yaon ha kitab, yaon ha Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na long nin ayat wa masakin tayyibah. Yasubu sin Al-Husayn, sin Al-Hasan, in Imran ibn Husayn iban sin Abu Hurairah, bangunoy pagbahasahon masakin tayyibah. Amin hambuk hastana yaon halom sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala tiyaga masyadiha mga ipon nagmamarayaw kaniya. In sambong sin Imran ibn Husayn iban sin Abu Hurairah law nasa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasubuna mulong ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal in agniya qasrun fil jannati min lu'lu'in. In maksud laong na sin ayat sin Allah Ta'ala wa masakin tayyibah laong niya inyaon astana. Hastana laong niya fil janna yaon siya halong sin sulga min lu'lu'in yaon siya laong niya naligot asin mga kamusa-musaan. Subhanallah. In masakin tayyibah inyaon long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha mga sahabat niya hastana yaon siya halong sin sulga na kabutan serta yaon siya nalikos naliwot sin kamusa-musaan amuin piyagtagama sin Allah subhanahu wa ta'ala mga ipon nagmamarayaw kaniya. Allahu Akbar. Amuyat tulin ang mga kalingkat sin sulga siabot kato sin Allah subhanahu wa ta'ala halong sin Quran niya mahamulya.
Aun hastana halom sin sulga. In hastana yaun siya nalikos sin kamusa-musaan. Iban na sin kaywanan din ang mga sipat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatungod sin kalingkat sin sulga. Abihaon mga mas tay manghud sin ako hakam Islam. Kaluhamarom ini karungugan nato na sarta kaingatan nato. Bang biya dining kalingkat sin sulga amin tiyaga masyad dia sin Allah Ta'ala ha mga ipon niya bariman. Uning pagbahasahon sulga. Aw makto magpakarungog kita kaptangan sulga. Sa wala ta pariungog bang umin hakikat sin sulga. Uning kamaksuran sin sulga. Iban puno ing kasanyangan halom sin sulga amin tiyaga masyad dia sin Allah Ta'ala halom niya. Qala al-ulama, long sin mga ulama, al-jannatu hiya darus sa'adatil mutlaqah. Allati wa'ada biha Allahul mu'minin birisalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. In arisim mga ulama, long niya in sulga, hiya darus sa'adatil mutlaqah. Siya nalaong niya in tampat, nagsisipat siya sin sipat as-sa'adatil mutlaqah. Amo in nagsisipat in tampat yaon sin kasanyangan tap wayroon na bugtuan niya. Subhanallah. Amo yatin makna sin sulga. Insini hambuk hulaan. Sarta in sipat niya ini, aun kasanyangan halom niya aming kasanyangan wayroon bugtuan niya, wayroon hundungan niya, wayroon halihan niya, gam naman mangganap in kasanyangan halom niya. Allati wa'ada biha al-mu'minin. Allati wa'ada biha Allahul mu'minin. Amo in tampat janji sin Allah subhanahu wa ta'ala, tiyaga sin Allah ta'ala, ha mga beriman, ha mga namarat caya kaniya, ha mga nagmabuga kaniya, birisalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, labay ha panay mainilasin panawag-tawag sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuyat tin sulga mga mas tay mangud sin ako akam Islam, long sin mga ulama. Al-jannatu hiya darus sa'adatil mutlaqah. In pagbahasahon sulga in siyeni tampat amin tamtap in kasanyangan halom niya. Wayroon katubtuban niya. Apabila in manusya makasud palom niya, tap in kasanyangan pagkakinaman niya sarta di na sa makakinam kasigpitan dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan long sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In hadith kaya riwayat sin Imam Muslim, dahil kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hisyu long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam makasud palong sin sulga yun'am wala yub'as. In manusia yan makakinam siya nikmat dahil Allah subhanahu wa ta'ala, iban di na siya makakinam kasigpitan dahil Allah subhanahu wa ta'ala. La tubla thiyabuhu. Di na magkapaid in tamungon niya halom sin sulga. Wala yufna shababuhu. Iban di na magkapaid, di na magkapinda in kapagong bata ni halom sin sulga. Bihaning kalingkat sin sulga apabila masud sin manusia. Yun'am wala yub'as. Masi siya makakinam din ha mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala halom niya, sarta malayo siya din ha mga parakala kahuhukawan bukon niya kawawayan dumagpakmon kaniya. Ya Allah, inyat to rin ha mga siyabot kato sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hisyu in makasud palom sin sulga tap in nikmat pagkakinaman ni halom niya, sarta malayo siya rin ha mga kasigpitan dahil ha mga parakala kahuhukawan sin siya amin di siya mabaya dumagpakmaon kaniya. Ya Allah, hangkan mga maas tay manghud sin ako hakam Islam, subay to din manusia magmuhot-muhot
huminang sinhinang apabila niya mahinang hikasud niya palang sisulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw siya makawa sin sasat sin dunya. Ayaw siya makawa sin katitipuhan sin dunya. Mahinang palsarawan hikalayo niya ring hasulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa hinang kau sinhinang apabila mo siya mahinang tiranan hikasud mo palang sisulga sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya natuan atawakan inda pagtuntut ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk dahin ha mga hinang tiyudluan kita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pahinang yan. Apabila ta siya mahinang niya siya palsawawan hikaluhay katutan yung sumud palam si sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Ya Allah, hambuk din ha mga hinang piagbanda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hinang bangta siya mahinang paluhayon sin tuhanindan tujumat to pasulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Din ha mga na sin hadith, man salaka tariqan hisyu in miyanaw dun haram yaltamisu fihi ilma in maksud hangkan siya miyanaw haranya un maksud manuntut at awakan lumawag sin ilmu mangadji sin ilmu sin Allah, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Paluhayon sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya asabab sin pagtuntut niya ilmu yaon in labayan tujumat tu pasulga. Ya Allah, wala nakita niyo piyahunitan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiyudluan niya nakita niyo mon pahinang apabila na to siya mahinang insya Allah paluhayon ka to sin Allah ta'ala indan tujumat tu pasulga amo na in pagtuntut ilmu. Hangkan waya ko tay manghud ko bangkaw mawaya da sumud palam sin sulga sin Allah andu hinanga in hinang inibiya na sin pagtuntut ilmu karena in pagtuntut ilmu don tumindog in kaluhay ta sumud palam sin sulga sin Allah. Ampa in sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala minsan wala kikita sin dua mata, minsan wala diurungog sin dua tainga, minsan wala napasandong sin pangatayan sin kita. Sa gawa biya sin piapatta kato sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hikalingkat niya. Ding hamang hadith di matong riwayat sin Imam Muslim ding kan al-Mustawrid ibn Shaddad radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mad dunya fil akhirah illa mithlu an yaj'ala ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'u. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mad-dunya fil akhirah unuhang ngayon pangabot sin dunya paadlaw akhirah. Di makna umin pangabot sin kasaddapan sin dunya iman sin kasaddapan dito hadlaw akhirah. Bangta papagsimuon at tawakan papag-abayon long sin Rasul. In kasaddapan sin dunya, iwan sin kasaddapan dito adlaw akhirah labi awla halam sin sulga sin Allah. Mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarja'. Bang mo lang hi-compare. Bang mo papag-abayon in kasaddapan sin dunya iwan sin kasaddapan dito adlaw akhirah. Biya dalong niya sin hibutang sin hangkata orain kanyo in gulamay niya parakat. Ampan niya laong niya aturun. Bimakna aturun niya bang uno in nakapindain ha mga tubig. Amin puas niya liyo gumato parakat yaon. Biya sin sa kaula-ula. In kasaddapan sin dunya amura in mikit diha ulamay sin manusia puas na liyo gumatto parakat. Adapunin nakapinyat ko amyat to in kasaddapan at tawa kaning kasanyangan madawhat sin manusia dito halap sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Madunya fil akhirah. Uno in pangabot sin kasaddapan sin dunya
iwan sing kasaddapan dito hadlaw akhira, labi awla halam sin sulwa sin Allah. Biya datuan sin sa pantun hiwutang ta. In gulamay ta ini paragat ang patakitaon amang unon nakapin, bang amuin nakapin tuwig, haulamay sin kita, amurating kasaddapan sin dunya, arapuning kawi namiting kasaddapan, dito hasulwa sin Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Hangkanin manusia, suway niya di palawihon, in pagdunya rin sin pag-akhirat niya. Sabab ingkasan niya nga di hadunya, di siya hikaaway, hakasan niya nga dito hadlaw akhirah. Ingkasaddapan di hadunya, di siya hikaaway dito hakasaddapan halong sin sulwa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkanin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biyabandaan niya kita. Sinin dunya ini wayrun halga niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biana sindi matong hadith niya, riwayat sin Imam At-Tirmidhi, hadith sin Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'uda ma saqa kafiran minha syurbat ama'in. Ini suway pasandungon sin manusia, simbunal-bunal turing kasaddapan di hadunya, di siya hikaaway, hakasaddapan dito halam si sulwa sin Allah. Hangkanin dunya ini wayrun halga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab bukun ini tiaraman niya mga beriman, bukun ini siya dia niya mga tawon kabuga kaniya. Sa intiarama siya dia sin Allah ta'ala mga ipon niya beriman, amo na in tampat lipat manglipat in kasanyang halaw niya, amo na sulwa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan in dunya ini wayrun halga niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin hadith nasabot sin kita kaina. Law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah, bang sadyang kiraunan sin dunya ini himalga pa Allah, hangka pikpik sadya sin amin hilam yaun, ma saqa kafiran minha syurbata ma'in, tanto wala na nakainom in kafir hangka kainuman tubig din kanya. Laong sin mga ulama nuhat, in laong niya tadullu alal imtina'. Bima'na bang sadya himalga in dunya ini pa Allah subhanahu wa ta'ala, wala na nakainom in kafir hangka kainuman tubig din kanya. Sa intanda sin dunya ini wayrun halga pa Allah, intanda in dunya ini misan pabiyaning kasaddapan kana naman sin manusia halom niya, bukun tuod yaon in tiagama siya dia sin Allah ta'ala ha mga ipon niya, sa gawa in kasaddapan lipat manglipat, amuna in sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Hangkan ayaw matalisin manusia, laong nabihayaon kaya na naman kuning kasanyangan di hadunya, maray amunay ning kasanyangan dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kako. Maray amunay ning katubtuban sinaming kasanyangan dihil sin Tuhan kako. Tuhan, biya na sin sambad lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, uning pangawot-ngawot sin kasaddapan sin dunya, hakasaddapan dito halam sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan ayaw matali sin manusia, sa ukat na in manusia yaon, kaya pagmilikan niya in dunya, ba't yaon na in matang kasanyangan kanya, bukon. Sabiya na si sambat, in dunya inihirihil sin Tuhan hataw kabayaan, iwan sin tawri niya kabayaan. Sabab aon tampat tartanto, ininihirihil sa dyan niya mga tao kabayaan niya mo na yung mga beriman. Amo na in ang pamaratsaya patuhan, amo na in mga sila matan sarta sampurna in kabuga nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan bang kita-kitaon? Bang in manusia beriman, kaya pagmilikan niya in kasaddapan di hadunya, in tao bukun beriman, kakausan niya rin sa pagmilikan in kasaddapan di hadunya. Sabab in dunya,
bukun tuod yaon, ina mo intiya ka masyad tiya sin Allahu Ta'ala haipon niya. Sa intiya ka masyad tiya sin Allahu Ta'ala haipon niya, amo na insulga sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Hangkanin manusia, ayaw siya malikap. Ayaw niya palibihon, in pagdunya niya kialupahanin, adlaw akhirat, tiranan, makalayo siya rin hasulga niya. Tuhan tumtuma, konsumko ni samig na kawari hadunya, dahil nga sa wabyat to baba kawari hadunya, patawain hinang mo marayaw. Asupaya madawhat mo intampat, tiyaga masin Tuhan ha mga beriman, amo na insulga sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butangan tudhalong sin pikilan mo. In dunya, in ini mazra'atun lil akhirah. In dunya, in siya ini hambuk hula. Pagtatanuman sin kita bang sa pantun magtanong, bimana paghinangan ta'amal, asupaya bang kita mapatay, asupaya bang kita rumatong hadlaw akhirah, aundaman mapusok tarin hama karayawan, tiranan, hikasud tapalom sin sulga sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nung sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in hadith, كرواية سن إمام مسلم دين كان أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. In dunya ini bibilangguan sin hamba beriman serta surga sin tao ng himuting patuhan. Bimana in dunya ini bibilangguan sin mga beriman dum adlaw in pagluwas lungsad nila, huminang sin kawayan sin Tuhan, hagot paso siyan dalan nila, karo iban sin uhaw siyan dalan nila, hamak suda supaya nila sadyahi katunay, in kawayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil hasabab yato, in parna naman nila kailuri hadunya, biya sin parna naman sin tao na bilanggo, serta in dunya in ini, surga sin mga tao kafir, nang himuting patuhan, in tanda in dunya bukuntod ini, hula amin tap-tap in kasanyangan pagkakinaman sin mano si halom niya. Sa inhula amin tap-tap serta lipat manglipat in kasanyangan halom niya, amo na isulga sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hangkan ya ko tay manghud ko, pasando nga marayaw in kalingkat sin sulukat. Din ha mga beta sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faman zuh, din ha mga waita sin Allah Ta'ala lam sin Quran niya mahamul liya, faman zuhziha anin nar wa udkhila jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Hisyu in nalakpas ding hanarka, in mahuli na kasud siya palom sin sulga faqad faz, sa hunato din tao yung nagparuntungan na, wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. In kauhidiha dunya, wat malingkan, in kasadapan halaw niya onda katubtuban niya. Di maanayin sa lagu-lagu kasanyangan dito halam si sulga sin Allah. In kasanyangan tap-tap payron na bugtuan niya, pabila iman siya halam na sin sulga sin Allah. Hangkan niya ako tay manghud ko, dawha tatuod insulga sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, laway ahuminang kaw sin mga diaakan niya serta lumayo kaw din ha mga pianglangan niya. Din ha mga sulga sipat sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith niya, siabot niya kato tanin hantang sin mga manusia simud palam sin sulga sin Allah. In hadith din kan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannata min ummati awwala zumratin 70,000 bighairi hisab, mutamasikun akhidun ba'duhum ba'da, la yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum, tadi'u wujuhuhum إضاءة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam
Sumud laong niya palom si sulga dahin ha mga umat ko panagnandugpak intaod dilay ni kapituan ngay wala na sila hisab sin Allah. Mutamasikun. Akhidun ba'duhum ba'da. Yaon sila nag-ambit-iambit sumud palom si sulga sin Allah. La yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum. Di makasud in panagnaan dahin kanila sa hingga makasud dahi sa binaulihan dahin kanila. Padiwujuhuhum. Nagsasahaya in mga pamayhuan nila. Iba'at al-qamari laylat al-badar. Biya sinsinag, sinbulan, hawak tubulan damlap. Thumma alladhina yalunahum ala ashaddi kawkab. In mahuli amuna in sumuno dahin kanila. Damikyan nagsasahaya rin sabing pamayhuan nila, labi rin sinsinag sin bituon aming kikita sin kita hatas sin langit aming piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, panagnaan dugpak sumud palam sin sulga sin Allah. Dahil ha mga umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in taod nila ni kapituan ngay wala na sila hisab sin Allah. In mahuli amo na yung sumuno din kanila. Sarta isumuno din kanila ini. Amo na in mga sila ang pagmamuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Marayaw in pag-iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Liyalayuan in piyanglangan, hihinangin dia akan, hawak tuman sila diag pakan sin kamatay, puas man sumuding kapituan ngaybo, palam sin sulga sin Allah ta'ala, in simuno sila na ini. Biya na sin agi sin Allah Ta'ala halom sin Quran niya. Yan ha suratul Zumar. Qala Allah tabaraka wa ta'ala. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يا الله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Yatuin ayat na may tain hantang sin mga sila nagmabuka patuhan simud palam sin sulwa sin Allah. Wasiqa alladhina attaqaw rabbahum ila al-jannati zumara. Yaon na nagbabaan-baan in mga sila nagmabuka patuhan nila tumudyo humarap mattu palam sin sulwa zumara. Law sin mga magtatafsir jama'atun ba'da jama'a puasin hakatumpukan na isab sumud palam si sulka sin Allah. Hatta idha ja'uha hawak tumanin mga tao ni masuok na pakalawang-lawangan si sulka wa futihat abwabuha. Magtuy sa roon doon maukab kanilang kalawang-lawangan si sulka. Pag ukab man sin kalawang-lawangan si sulka maghangso namon kanilang hamot si sulka. Kikita nila na inkalingkat sin sulka, iwan kaya hamutan nila na inhamot sarta sin lingkat halam sin sulka. In mahuli lang sin mga magtungo sin sulka. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum. In ari sin mga nagtungo sin sulka yaun salamun alaykum. Kasalamatan doon kaniyo. Kasajahitraan doon kaniyo. Tibtum sa unartuod kaunanin na kaparagbos hindi akan sintuhan niyo. Kaunanin na kaparagbos sin pagtaat matan patuhan niyo. Fadkhuluha khalidin. Law sin mga ulama, law na infain ni sababiya, ay hasabab sin kamu in na kaparagbos hindi akan sintuhan niyo. Sud na kamu palom sin sulga sinamin sud tap-tap wayroon nagwaan niya. Allahu Akbar. Hawak tumani mga tao ni halam sin sulga sin Allah. Yaon nakikita sin dua mata nila.
Bang hawak to sila riha dunya hat sa jakab tangan sulga yung pagkarungugan nila. Dunhaon sa mata-mata kakitaan nila ng kalingkat sin sulga. Magtuy mga taoy ni namuji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dah. In agisi mga taoyaon puas man sila nakasud palam si sulga. In sasanglitan in pupudjihan ha Allah. Alladhi sadaqana wa'dah. Amo in biyunnal niya, miyatun niya, in janji niya kato taniyo. Subhanallah. Hawak tuman kita sin mga beriman, sin mga nagmabuga patuhaning kalingkat sin sulga, asal da sila, hawak turi hadunya, masi-masi basa indila nila mamudji magfikir fa Allah, nagduruhon in puji nila, iwan sin pagfikir nila fa Allah, hawak tu kita nila yung kalingkat, iwan sin kasadapan halam sin sulga sin Allah. Subhanallah. Hawak tuman yung mga taoy ni halaw na sin sulga, mga mastay manghud sin ako akam Islam. Hawak tuman yung mga beriman iniyaun na sila halam sin sulga sin Allah. Doon haon hipagbak nila ni sa lagu-lagu ni'mat dayng Allah subhanahu wa ta'ala. Uning sa lagu-lagu ni'mat hipagbak sin tao hapabila siya makasud palam sin sulga sin Allah. In sa lagu-lagu ni'mat hipagbak sin tao bang siya makasud palam sin sulga, amunain kakitaan nin Allah subhanahu wa ta'ala. Amunain kakitaan nin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabah adlaw akhir, adlaw qiyamah, kakitaan na sin beriman. In pamayhuan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wujuhi yawmaidin nadira, ila rabbiha nadira. Haadlaw yaon in pamayhuan sin mga beriman nagsasahaya, sarta yaon nila nakikita in Tuhan nila mahasud ti mahatinggi Allah. Subhanallah. Hawak tuman kikita nila in mahasud ti mahatinggi Allah. Doon haon asubuhon sila sin mahasud ti mahatinggi Allah. Biya na sindi matong hadith. Daykan Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني ولا أسخط عليكم بعده أبدا يا الله. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabunar tuud in mahasud ti tabaraka wa ta'ala, tawahon niya in mga tausul ka. Ya ahla jannah, wa ya kamu mga tausul ka. Fayakuluna labbayka rabbana wa sa'adayk. Tayma kaw ya Tuhan namu, rirungog namu, kauning ya Tuhan namu. Long kanila sin mahasud ci Allah, hal raditum? Bihaon yan na kamuhalam sin sulka. Nadawhat niyo na ingkasan niya nga janji ko kaniyo. Hal raditum? Nagrida na ba kamu? Ya Allah. Bihaon ning kalingkat sin sulga. Sa asuhon pa sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hal raditum? Uno, nagrida na kamu sin mga dirihilan ko kaniyo? Nagrida na kamu sin mga kasanyangan kaya naman niyo? Magrida na kamu sinamuin lingkat, sinamuin parna naman ni halam si sulga ko? Fayakuluna wa malana la narba. Pakada ataytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Long sin mga tawa lang si sulga wa ya Tuhan namo. Uno pa in tawaran namo. May pa kami di magrida.
Sinyari narihil mo kamo, in kasaddapan, in kasanyangan, hawala mo, kiyarihil misan hangkat o rin ang mga piyapan jari mo. Fayakul, in agi kanila sin mahasuk ci Allah, ana u'tikum afdala min thalik. Law nga hadlaw ini, hawak tu ini, rihilan tapa kamu labireng sin amin kiyarihil ko kanyo. Ya Allah. Bukun ka malago na dirihilan, hawak tu kita piyasul sintuhan palam si sulga. Bukun ka malago na ito dirihilan, hawak tu kita liyak pasintuhan day hanar ka. Sa day na mga kalingkat kasanyang halom si sulga. Aun pa sa lago-lago, dirihil sin Allah Ta'ala mga ipon niya. Ana u'tikum afdala min dhalik long sin Allah. Dihilan ta pa kamulawi. Deng sin amu inkirihil kumon kanyo. Fayakuluna wa ayyu shay'in afdalu min dhalik. Uno pabaha para kala labi pa marayaw. Labi marayaw rin sin aming kena naman nung ubihaw niya Allah. Insambong kanila sin Allah. Uhillu alaykum ridwani. Fala askhutu alaykum ba'dahu abada. Long niya waktu ini, halalun ko na kanyo yung rida ko. Ya Allah. Wala askhutu alaykum ba'dahu abada. Iban di na ako astulan dugalan kanyo salama-lama. Aminin sa lagu-lagu darawakan sin manusia hawak tu iyan sin Allah tali mga beriman halam si sulka. Halalun ko na kanyo rida ko. Di na ako astulan, di na ako rugalan kanyo salama-lama. Amunin yung piyagian sin Allah Ta'ala halam sin Quran niya mahamulliya. Wa ridwanun minallahi akbar. Insa laggo paruntungan daraugan sin ambok beriman halom si sulga at pabila madawhat ni mga rida sin Allah. Dhalika huwal fawzul azim. Amunat insa laggo daraugan sin manusia dito hadlaw akhirah. Subhanallah. Hawak tuman in mga manusia in mga beriman halom sin sulga. Doon haon lipat manglipat in kasanyangan pagkakinaman nila. Pia pagduhul waya sila sin Allah Ta'ala. Doon halom sin sulga. Dain naman hapag inom iwan pagkaon nila. Iwan na sin ununing kabawayaan nila. Dain ha mga sipat kato sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In manusia tu ibang siya halom na sin sulga. Bidda ning kahalan niya. Bukun na besing kahalan niya rihadun niya. Bangin hambuk manusia iabutan sing kamatay. Di habaw sin dunya sabar sing kalaas niya. Bang siya makasud palam si sulga. Dihilan siya sin Allah Ta'ala pangumulan amin hikatutup kanya. Ingat turin ang mga sifat halam sin sulga. Law sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min ahadin yamutu saqata wala harama. Wa innama an-nasu fima bayna dhalik illa bu'itha 30 sana. Faman kana min ahli jannah kana ala nuskhati Adam wa surati Yusuf alaihi salam wa qalbi Ayyub alaihi salatu wassalam. Ya Allah, in kahalan sintaw halam si sulha, bidda iba sin kahalan nyari hadunya. Dain ha mga sifat sintaw halam sin sulha, dihilan sila sin Tuhan. Sin pangumulan amin hikatutup kanila. Sibu da intauyan yabutan sin kamatay sabab sin napakpak siya. At tawakan yabutan siya sin kamatay sabab sin kalaas niya. Malingkan intauyan bang makasud palam sin sulga. Dihilan siya sin Tuhan pangumulan kulang maglabi 3 tahunin umul niya. Biya na sin hadith na sabot sin kita kaina. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yamutu saqata wala harama. Wairulong na rin ang mga hangkata o manusia. Inyatay siya, inyagpatan siya sing kamatay. Simu din kiamatay kanya napakpak siya. At awakan ng kiamatay kanya sabab sin malaas na. Wa innaman nasu fima bayna dhalik. In manusia hadlaw akhirah haramik kiyan yato, malingkan. Buhiun sila sin Allah Ta'ala halom sin sulga, in pangumulan nila kulang maglabi 3 tahon sila. Ya Allah. Sarta long sin Rasul kana ala nuskhati Adam alaihi salam.
In panggaway nila biya sin panggaway sin Adam alaihi salam. Wa surati Yusuf alaihi salam. Iwan in luparagbus nila in kahansam nila lang sa pantun usog biya sin kahansam sin Yusuf alaihi salam. Wa qalbi Ayyub alaihi salam. Iban in pangatayan nila biya sin pangatayan sin Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Bima'na in halom sin sulga wayrun malaas halom niya hingkatan nakasud palom sin sulga dihilan siya sin Tuhan katuan kulang maglawin nasabot sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in pangumulan nila. La ilaha illallah. Sibu dain manusia iyan yabutan sin kamatay sawal sin napakpak siya at awakan malaas siya bang siya makasud palom sin sulga dihilan siya sin Tuhan sin sarayo-rayo pangumulan. Bima'na wayruun malaas halom sin sulga hingkatan halom sin sulga bata bago sibu dain usog at awakan babae hangkan hambuk waktu. In hadith ini din kan Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa 'indi ajuz faqala man hadhihi al-ajuz faqultu min khalati faqalat ya Rasulullah ud'u Allah an yudkhilani al-jannata faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ya umma fulan innal jannata la tadkhuluha ajuz fawallat tabki faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz lianna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara uruban atraba. Law sin Aisha radhiyallahu anha simudlong niya palong sinbay in Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta long niya yaon haraig kuin maas babay. Dunhaon long niya nangasus siya hisyu talong nin maas babayan. Fakultu min khalati insambong ko lang sin Aisha insyeni dahin ha mga inaon ko. Pagkita sin maas babay ha Rasul sallallahu alaihi wasallam saruun doon iyan nin Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ya kaw Rasul sin Allah Allah an yudkhilani al-jannata. Dua apa tolongnya pa Allah Ta'ala bang man nyara ko pasurun palang sin sulga niya. Insambong kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ya umma fulan wa ya tolongnya ina hikwan innal jannata la tadkhuluha ajuz. Benar-benar tulong na insulga di siya masud sin tao malaas na. Pagdungog si maas babae nilong sin Aisha fawallat tabki. Doon haon magtimat to nagtangis naghangol ng maas babae yaon hinpangan na nyari na siya makasud palang si sulga pasalan si malaas na siya. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbiruha. Long nabaitain niyo siya. Bukom bihati makso sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inwayroon malaas makasud palang si sulga sin Allah. Akhbiruha lang sin Nabi. Baitain niyo siya. Sabon na tuod. Di siya makasud palom sin sulga bangin hal niya malaas. Bima'na wayroon malaas halom sin sulga sa dain ha mga sipat sin tao halom sin sulga dihilan sila sin mahasud si mahatinggi Allah sa lingkat-lingkat pangumulan kulang maglabi katluan tahuling pangumulan nila. Ya Allah. Ingat to rin ha mga kalingkat sin sulga. Damikyan mga maas tay mangud sin ako agam Islam. Banging kiyaw ng singkita reha dunya. Maghadat kita papagkaon iman maghadat kita papag-inom. Bang kita halom na sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lipat manglipat in pag-inom makanta halom sin sulga sin Allah. Sarta in parnanamanta sin pagkaon dito halom sin sulga bukom ya sin parnanamanta reha dunya. Dahil na mga ayat siabot sin Allah Ta'ala alam sin Quran niya. Inna ashabal jannati al-yawma fi syugulin fakihun. Ya Allah. Sabunar tuod in mga tao sulga, yaon sila na wisi, nagpi, sin uno-uno rin ha mga bungang kahoy mabaya nila kaunon.
Allahu Akbar. Yaon sila nabisi. Nagpisin hinda kinis bungang kahoy halom sin sulwa. Tiyaga masyad dia sintuhan kanila. Hum wa azwajuhum. Sila iban sin mga anak asawa nila. Iwan sin mga lawlahasya nila. Yaon sila naglimot-limuti. Nabisi sinamin pagkaon-kaon nila rin ang mga bungang kahoy. Tiyaga masintuhan kanila. Walahum fiha fakihah. Yaon halom sinsulga yaon din ha mga bungang kahoy. Walahum ma yaddaun. Iban hitukbal kanila yung katahan, kananapsuhan nila, iban sing kamawayaan nila. Ya Allah. Subhanallah. Ampain manusya bang halom na sinsulga. Yaon sadya siya halilingkuran niya. Inhat sadya sabihan mag-angan-angan. Mabaya kumaon simbihayni malengkan pagkita niya yun magtiaunahan niya. Hanggang law sinhamok sahabi, dia kan Abu Umamata al-Bahili radhiyallahu anhu qal, Inna ar-rajula la yashtahi tayran min tuyuril jannah fayakhirru bayna yadayhi mashwiya. Sabunar tulong ninhambok usog yato halom sin sulwa. Inamuin numapsu sadya siya, nakaangan-angan sadya siya, mawaya siya, kumaon din ang mga manok halam si sulga, fayakhirru bayna yadayhi mashwiya, malingkan sa ruun-doon yun, magtiaunahan niya, in mabaya niya, kaunun asal niyuluto na kanya. Ya Allah, yato rin ang mga kalingkat sin sulga, mga mastay, mangod sin akwaram Islam. Damik yan, dahin ang mga iinuman sin taw halam sin sulga, siya buday sa sintuhan halam sin Quran niya. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. Allahu Akbar. Inhantang tiyagamasin Allah Ta'ala hamanga sila amuin nagmabuga kanya sulga fiha anhar yaun duning kasuwa-suwaan halom niya mimmain ghairi asin, suwa amuin di magkapinda, di magkapig, wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muh, iban yaon din ha mga suba, amin din ha gatas di magkapinda nanam niya, wa anharu min khamarin ladhatin lisharibin, iban din ha mga alak, mainum sintaw halam si sulga, amin alak di siya makahilo, gam naman kalalaban intaw minum kaniya, wa asalim wa anharum min asalim musaffa, iban launta suba amuin day hakula amuin malano da kuman siya pure da kuman siya hambok din ang mga ginisan mainom sin tao halam sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kahinapusan mga mastay mangod sinakwara Islam paggain mano siya mag-inom makan halam sin sulga aun hambok Yahud di matong pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Law sin Yahud, ya Abul Qasim, alasta taz'um anna ahlal jannati ya'kuluna wa yashrabun? Wa ya kalong niya anak hi Qasim, wa ya kalong niya ama hi Qasim. Sabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, aun siya tu anak usog. Hi Abdullah, hi Hashim, ay Abdullah, hi Qasim, iban sin long tahi Ibrahim, ya Abul Qasim long sin Yahud. Bukon ka long niya imiyan kaw, sini mga tao halam sin sulga mag-inom makan sila. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bala, walladhi nafsi biyadi, laong nahuun, inna ahadahum la yu'ta quwwata mi'ati rajulin fil mashrabi wat wal mat'ami wal syahawati wal jima'. Long niya sabun na tuod, inhang katawring kanila,
dihilan siya sintuhan kusog ikoy balit hanggatus, dihilan sila sintuhan kusog, in kusog yaw ni koy balit hanggatus manusia. Dihilan sila sintuhan kusog. Hapag kaon iban, hapag ginom iban, syahwat iban sinhanap, so nila paasawa nila. Sambilong sin Yahud, fa innal ladhi ya'kul wa yashrab takunu lahul haja. Bang bihat tulong niya mag-inom makanda, na maghajat da sila, biba, na magwa da sila lumi, din halab sin pamaranan nila. Insambong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hajatu ahadihim urq. Long na pagtunay sin hajat sinangkat o rin kanila, hulas. Yafidu min juludihim, mag-anod sa jarin haging paisan nila. Mithturihil misk, inhamot niya long niya biya sin hamot sinla na kasturi. Ya Allah. Intaw halam sin sulga. Puspusun niya na inminom, puspusun niya na kumaon. Sabang siya mawaya, maghajat, mag-igsun lumi halam sin pamaranan niya. Hilaway sadya kanila, hulas nila. Maghamot siya long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inhamot niya, labi rin sila na sin kasturi. Yat rin ha mga sipat, masul sin tao, halam sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala, hangkan inmano siya, suway tuod siya, magmuhot-muhot, huminang sin mga hinang tiranan, hikasod niya palam sin sulga, sin mahasud ti, mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Law sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, idha sa'altumullaha al-jannata, fas'aluhul firdawsah. Bang kamulong niya nangindo apatuhan pangayuon no sulga, na pangayuan yun na kaniya, in sa taas-taas sulga, amo na in jannatul firdaus, mura-murahan, bangman, papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala, in maniyo, tiyo pangadya ni katukbasin kami kanyo hamarum ini, aqulu ma tasma'un, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu.